ya woko Chelsea ye jemu mon first kameto no problem mon first kameto yes o David na say Ganacho ye say mo se mo pamana kwa manako ye ton no ye gase ye pamana David na say odi David ye ton mo ton ye de ne ye ton mo ton ana Chelsea for so hu ni say ana nka munya Nicolas Jackson na nka Leandro Ganacho ni ba Chelsea aka swap this so simple and short ko Chelsea je na price tag 100 million okay ni na Chelsea se hwi agu swap deal mo pede ye de enfam ye de jepe mu ye Madrid forecast mo mfa Enzo Meje ready gwa mo den beko o say Enzo Rodrigo why na mo den swap deal mo be ye Chelsea Chelsea na and Madrid ye be ye say your my favorite be bro nti ke be ye okay be options kakra be ye nche be koso na Copa manso Copa to Real Madrid na nka yaba na they we say on your money so on your money say your money dia eti mu de mutim na o ni Bruno mu video nka be ha mo wiska na cho amo sise mo ko tournament akonya sika ni kwa se mo ye pepa se bia ye mo mpe bia pepe bia they say Manchester for the better board they say Manchester fans mo tia se dia ye pe mu ye mo mpe dia ene ye kwa ba bi mo first ka meto ene ye kwa ba bi mo kom ba bi no problem let's keep my yen ko Italy na uko Italy ko wakata ba ko bi ho e team bi edia it's Ghana be a house of folk sports mu graphics not ya say next picture now your friend is Gazzetta di Parma. Okay, Parma. And so the Parma for yes, me that's pa. Let's take that way. Okay. No second the Arsenal. The friend is Fabio Vieira. Okay. Na season ko na we no. And Arsenal follow ni some of the players na be say bi mu nko new club. No mu nko showcase some talent o mbra. Okay. Nti akoda we ko FC Porto Portugal. Veloski wo ko ye no. Ade na mfa. Anko ye. Ko Porto na mfa. Okay. And unti ase abambu ya be no na wasaba biem. And Arsenal for Chelsea debi uko ye no na de no ye hu ye we midfielder let's already to mendi aba yes and Merino mune atiase Odegaard mu na odi ka se wo ba e be adwen and na wo se saade a obekọ Fiorentina okay na ye ti also be call Fiorentina ne say this season ya na Arsenal for assistant coach be ni din which is Carlos Cuesta Cuesta on an assistant to Mikel Arteta asana kwada we Porto to ni dada okay and also me crowd here Fiorentina in case any say enya ide na fast wow yes the can also 20 million euros okay and also man 3 million annually a year bia what you say and said about to convince you here obebre pa loski so far the tie no okay loski yenko Galatasaray Gala yes now loski who come Man City on say Decimo Rice ni faith no obi ehun ye Decimo Rice coach na di kan kakra say obema na ko now loski no na okọ Manchester City o academy player bi na ye friend say James Trafford last year England for kwaje na 20 100 o mo po nim okay James o ya de pa say o dad ma Burnley okay na unim sa bo from ania tepa Man City for ton no ma Burnley wie no mo ka kire mo say in case ye hiane a ye betua 40 million pounds abedi ade say of fedin yini mu hey don't we say adena fa te say Edison Rice called ya any year let's get confirm James Trafford red number 40 million pounds is only at Burnley for him Burnley say new promoter side assembly hey abofo de ma so mu intelligent oti de ye kan ye kroma fo ntie ne sa abofo se no mu so mu contract o san wi a onim se kwan bia bedu brebi no abeso aba yes bye back clause ni bi no let's get na yenko Bournemouth na be catch you say coach Thomas Frank for a hospital no Daniel Via man sika say on sunny players me sama 3 players say when you 2 aka 1 loski na me be catch weekend they say Ilya Zamanyi the sika dan say 70 million okay they say the hospital for so manya 70 down this so money kwa kofanum na we say center back so mo Bournemouth of being na amatom na who seen to Real Madrid Zamanyi so ko is a fina e be asem yes na no na is all the loski already hospital for Christian Omero omu Kevin na so Ghana ni no and omu sanso Van der Ven okay e kwan bia to back be movie sana bia Zamanyi ni be nya time na Feloski what me see akan chama yanko yanim kakra na Loski yanko Liverpool Ibrahim Akunate on say Liverpool for the card be da kotuna ni say o extend the contract because season ko na we ya we yes o say one sign amade na yu pa and Liverpool for say yate say one sign dia and you no problem
and the Matisi as overcome na Madrid for Sia cry pendada. Demum, you be here, Ibrahim Kunati, Nanki Ibrahim Diaz come home. Nanki among 25 million pounds, Mobeji and Amoni. Do you want to say? Let's get the Omni said, Society, Liverpool Fortress, Yakran and saying, and you told Jared Kwanza, Copimo Liverkusin. Yeah, and the Aton up your two crabada. To acquire home the tree. Hey, this is the Aqua no. Or boy, so you're against what threats now. Daddy also one. Tis a common for started shell Madrid for this. As I could have read Loski. Madrid so the bar. Oh, yes. Or Bob play on Quandia, as was young Quan. Who yet there for a quarter Bruno one. Tamnako. Enzo, the one time no. Enzo, hey, Enzo betting. Loski, put him say, ask now for us and NCO with the Joker's no. Ma tese, never see me Buzakra. As a Manchester United, follow home. Loski, Manchester Sporting CP for an shed and answer the money journal. And I said that the Manchester follow and answer Manchester show interest in Yana pay. Loski, said tear in your baby asset. Said you know, I can't create. Joker's own Manchester United. Ono the Wakas Manchester and the Omo. No say your strategy. Mission news to be a baby of Mefabia and Obama Manchester show interest. Into me person who say a no crescent boy in Manchester panel. And I said the manager and I said that the we have just say obeso hype boy na ma I didn't know. Sad no ho. Loski na die tie nie. Wo hwe Arsenal loski so mu China. China for omukro omu capital town ye Hong Kong ono mu sisia. Okay. Na de te ho na Arsenal for yo mu pre-season. Tenie pa. Na me adoma Arsenal for ending of this month. Ombebo omu North London game. Okay. Pre-season game against Tottenham Hotspur. Tenie pa. Na Mikel Arteta kire se honum na ombe Villa kwada no. Okay. Tenie pa. Eti sa wu na manfo se ni se ndi na me adoma ending of this month. Jokeres baba. Na je say o ma wie Arsenal for wie. Sure. Na Manchester din na be ne na mu ne. Eno di aye hype. E kire say on say eno no ye the way our agent for this year no. We pay wo akotua ka bia. Eni se utua. Okay. But what the agent national yes ade we. O move to Manchester United bia. Wan hwe ye be Manchester be siu no. Oh say player na so mo Manchester. There be player na so mo Manchester. Na me fa di me fole say Manchester. Na take am pe. Na team na players o bo team yempe. Oh I had you. Go bet me to me. Na we say about on ba player. Yempe. Because ono aka say o mo Manchester United. I know there. And yempe. Eti anya ntino kra bi anim. Wo de o ma. Enti ma mo yi di fole bi abiem. Yempe e di o mo. E free na de ko ka che o mo se munya yi. Asa de woni abira den. Na de no player na so mo Manchester. Na Manchester di na mo bubo se Manchester show. Na mo na ye dey. Na Manchester team. And I say there obi be bom team na ye ntoka. And I how? We don't know player na so we dey obo. Because coach on na ye adwuma. Ahoya na ye. Ba ko be boy ye dey. Oh no. Oh you good player. Good player. One what ka dada. Oh yeah, was Manchester. Was on up Champions League. Yes, I don't know once ka we on coach ya adwuma plan here. We dey come dem. Come goes. Was it you know ka ya anya no ka na share no. Europa na yet anya no. Say come di young girl. What you from? We dey come dem. No twa na wo no. Kambe mo ni kuna Jokeres. We dey come most teams o masen mu anka 10 goals. Loski Chelsea anka mawu. Dabi mo team nche. Loski Jadon Sancho abrabo no. On the echo. Say Juve for. Tu ba ko nim ko ye ko Jadon Sancho. On ko Juve no. Loski yes me da CP. Loski unim say abrabo no to da bia SMPO. Sancho bra no Manchester United lost 300,000 pounds a week. Okay. Na oba Chelsea utie o so oba Chelsea kakra. Yeah. Ebra wo ko na Chelsea for yen say da bo de tenase. Sanya ne Chelsea ampam no. Oh okay. Chelsea and Chelsea pay. So no more because as a conference league no ya there. Or she go cry. It Chelsea for captain so the 300 mintua. Mema 180,000 pounds a week. Thomas one year. The money is one so. Oh, aden. 300 now. Now be brabo be no bomai. Wow, can we say the conference league. Be access player. O timi ye step over sano gina ho. Omwa ye tike hu ni mo bona nka asane no. Loski na de tie ni say ye ni man 180 wani wo se 1 year no. He say Juventus air man 100,000 pounds a week. Hey, na just nka Chelsea de no cry. 200 years no say ye ma sabi anywhere ni kura no ya sabi ni kura. Ayo hine no ni asa hin kwa akwa bo. Obi nyankopon ti watete so ma say 200,000 pounds Loski. Ya tuagu me say ne Loski 100. Ti Jadon Sancho Loski obeko Juventus. Okay. Loski na Chelsea aso ye biem no.
Lorsqu'il play BC Academy RB Leipzig. Il fait Xavi Simons. On ne peut pas. What to say Lois San Mousse. Na of Netherlands. Lorsqu'il dit au moni say. Il y a côté de comme kakra. Na lorsqu'il akwadawe oba Chelsea. On est pas une fois que ça soit beba. Na ni siki adana sur les 70 millions euros. Okay. Na no musa ansa wo bayi. Men for the sa what Chelsea no bebrebe. Candle Paes Enzo at Lavia Mundo. Yes. Lorsqu'il Chelsea company for catch and say, "Oh, ban nkunku beko." Okay. Dewsbury Horse beko. The two players in the possible so beko. The two bar. Oh, be compete for position. Baby, obon hon na ko pama wono. Okay. Tisika somebody bibi ayi okay. Sika 70 I saw be fight hard. That's the only thing left. Because Kopama wono will imply dia. Imply dia ni asemasi. Chelsea for Sibo for. We see the background the big games called Bobo Pa. We all body asembisi. Mo be benchi Kopama. Ye benchi Kopama be competitor for Kopama. Backup no dina chika crack Loski. It Loski so far the kwani de akoda ne benya ba. Loski yemfa we trust na for yemfa mu si. Loski on Barcelona. Barcelona. Na me adman bemo. O me on bilin ne. Ai. Bemo Brandon Bemo. And then the den be kire. Say ya sign no. Manchester den kire na say Manchester for den be kire. What say Barcelona? Da bi na me call bet na be say we twem kakra. Now Manchester na obon na yo ya na because o kan ya so na me hwe ni mu di. Mo Barcelona what's Barcelona adwin no for masana mfa oye fine player na mo de na kire na Manchester me ba to oye good player on a bad player you heard your Manchester no we say because player be out me kire me say we on your bad ball dey onimbo we any statistics a odi bobo ne dia so Manchester sign na enye bad okay nti Manchester nya adipa o mo nya adipa na mu ma de ba ko atwa to ne say adi for the Manchester mo nya ade ni nuane wo na ye na famisi ya ye me wo si dia ko dia some ye na famisi example say bebrebe aribeli so ba say nche on kai no ye na solo Loski na Rashford Marcus Rashford okay say wo ye Barcelona for player but what you say na the omuni say unse the weekly wages Manchester for mama san dey be pa o mu de mu san kanko amu tiso nya ne ma ye na see wuska na dey na nipa ba ko tisika be be weekly ade you wuska nti ye trace kana ye nhwe Loski unse Barcelona for nka say mu pe Marcus for asem oh yeah na de eto mu nsum nka say Nico Williams ama enu to Williams ama dia oba no ne Rafinha ba be pre okay na Loski sika wo de na 300,000 pounds a week okay Loski enema swati o say yes it's what it has na se ba se niska wante so ba se be ye den yes to what is we yes this is 8,000 this is be 120,000 there okay what the baby yes it is the akwa Loski aro usemo etimoto woni sanu ma ya Loski okay ya na matiase Loski na de twato ni the omuni say the moment Barcelona for Sani Marcus Rashford no Loski Instagram a shoot it to 1 million new followers. So you're fine player. Just sana basa for 19 hu jai. Share onumbo ne ball basa be boano. Yeah. Basa be boano pa. Onumbo ne ball. Onumbo ne ball. Me wo Madrid de ba ko basa kra na se me nche da ye enya dasa. Akoda if free Aston Villa 17 games or share 4 goals. Obasa ball ne do onumbo. Onumbo. Be so onyane form ne dia. The Chelsea form nya na nka mo mpe. Oh, Chelsea for Rashford. You intend to know for near the channel. Okay. German getting so food dot monaba no be to know. Rashford dear. This will be on kind of Kreloski. Onyane form. Oh yeah. That's a Loski. Maybe I was the last 2-3 years I was signing Sabreno or Shemo shooting from a chile. Me want to say entire Manchester United none and near Mankuye. Yeah. And for my and I will club it my example. Some Manchester for players no muka outside be near deliver. Omo Queen. Missing good near Anthony. Yeah. Facebook McTony Loski no up. Hey, skills that could away ye. Massa. Massa ya somo. Obey show sure. I don't know be the begs okay and the Manchester 4 crow maybe siaka omukono. Omukra dey. Aya nemo na ye monga some academy player. Ananka obi ehun se medin so mfa so bet. Ba say ye nton. Monton or call loan until the season ends. Ekoye bompa ye se nkoye yima no. Nanka ja. Ebe fa ya. Na Loski, unim say oko Barcelona. Number 14 years no Johan Cruyff dia. The legend. Okay. Osiaka the Champions League. Osanso be koji Champions League. Now number 19, number 14, number 19 number 14 the hokwa because papa no free. Okay. Number 19 is Lamine Yamal dia. Onoso question number 10. Ti dia nanka ho ya 19. Johan Cruyff and then Lamine Yamal Jason.
on share la media no. On share la media. On share la media no. Atenti just in menu go. Okay. This is the question no. So na mbem de ba ya na de da ho a ba fe varandi obeshe no fofofo yi. So faro show na man entia. Ya say la mi ama de no. Spirit in build when you call your bad player Loski. Okay. Me don't see what I mean. Me don't see. You be fear na. You be twice the fees. I'm so abroad when you show you. So now Starboy. Also watching the show live and create at Mem Airport. On also Ediana no. Na Milito di Aye Cardinal. I say Loski the sports messiah and Milito the sports doctor. Watching you live from Accra. And I say watching you live from All Star Media College Campus Accra. Update on Xavi A. Simmons to A. Chelsea. Greeting to my lovely girlfriend Gloria Adubia and also Adia Bray Ewie Yenche na Yenji Bako. I feel they were Nakakra. Obeba a 70 million American. Oh, okay. I'm for the dinner chip. One I'm say about compete Copaman. Oh, okay. A boy pa. Fine player. Hey, but yeah, the bomb pie is a befamano. Mona yana moye, Mate. Yeah, the money issue be. Yes, any money issues be. Mate, yeah, that's it. Okay, that also Mike, you see, I say the best position in the region and also Edibaye. Now, offer Kwame Ade or say life in Elephant and a castle in United Kingdom and also Edibaye just here from UK. Na all monitor show no na David Nana Eduhene or see you guys are doing a great job, keep it up. Na also Eddie Abre Yedamase yenhwe na yen aboafo no mfro na yemfa fisam no mleo density natural mineral water yen super awie yina ye no be weather no de wiesi bia ye no se wanyen super anom ameni pedua na wanhwe ya na okofa yade ama woni pedua no wode no eye typhoid fever na me pacho wanhwe ya obetimi akoto na bibia so no etimi ato chew edema woni pedua no yenko New Ridge number 27 na yenko chibi me pacho Tanos Main Road ha na money 0596 60 47 43 na me pacho also no wetimi afre bet we say scratchy na win mo promo mo dia ba no na me pacho sika da so no yes ka ketwa 9 million Ghana cedis na me pacho mo ba betina also no obotomatimi aye dey promo mo ye nyame ya tema 31st of this month na bibia e ko na wie ye entu do ho bagima na wakọ de no entam so Gaming Commission of Ghana agiatum na me pacho bone se uwini na odi sika me pacho utwa mu ma na odi adwene ene nyansa enso etimi ato ho na yanko ja pomodin papa in free power specialist herbal hospital woma aduma penti aboma baso emprema akomako enkono so nie e bane se hepatitis BCA no o fatty liver o prostate enlargement and also immune system me ba to ni na say e ulcer fibroid kidney stone no e SK e no mede ye ho adwuma enso etime etema ye na me pa cho bone se wode no e stomach upsetter liver care and also e ye ho adwuma liver condition e alias caretakers and a jerekaje cancers emission so no me ba to pema wode no na e say na tie oko pharmacy drugstore and also chemical store bi ma won sabetimi akabi na money is 0244 54 44 22 na mipacho once wa friyanko ni yanko ye quality mobile phones our KIT solutions omodian aye quality iPhone type baby e wo maso ye enti iPhone bia opebia no oko IT solutions na makwacho de na bibia ye kama Samsung phones auto Infinix and a Tecno phones nyina omotonto bi wo sehwe dwonan se mebata bronsan na GPRC you for di omujuma wo no mo soro ho and am ebo dwomo ne mekom and e tie no hwe na mo ne 0245 40 41 40 na mipacho also wetimi afre yaje quality phone awie dia na yaje V1 aye pro smart aye glasses no aye ahwehwani wa hwewani a wotimi e de bonyom egu wasom wosanso timi e de make calls and what you know what you tie voice notice na wosanso de ye photograph ye sanso charge ne charger and so ka ho na mo ne 0243 66 51 88 baby o shebia obetimi ababe to de now what they do juma the big family enterprise some can join say brana won so no what they say television a quality na the one it from na opa beje e bon say fridge no a deep freezer
table topper nina on sabit miaka bi air condition cylinder microwaves blenders auto nyina omo etombi me pato do ni chiromo e was sahwetwo se me pato baby a phone filling station no number no 0243 920371 wonso wetimi afre Yasin Bank Center e the Yasin Mesha Draba Typhoid e de to ase de amaye e ban se menstrual pains oba on feature kon enche bosomwe e be sa kona wieye ye de why calendar che too much me ba cho bomoden se obetu ase na wade ho free me ba cho menstrual pains nsemo na Yasin Natural Castles e ban se mpema grana bema wonya de osisi e na ye hu nsu agene ne nyina no Yasin Natural Castles na Phyto Castles no e ban se gono kinda is a surface and a white no and so ye hu adwuma na me ba cho koko e na tokro ni pedua na obehia ko castles ni bi na oyematim wontimi nya na ye osisi e na ye ya number no ye 0244 723541 na me pa cho wafre boss macro credit se bra na beji sika na sika omede ma ono nsi won ye kitu abi esan so mo dwena ho nti no omo se bra na beje besia bia kwatrɛtrɛ wahye mo dwuma wo bonu mo ma mi gancho se opese obeji usika no enso efa ho dani ta nyina me ba cha no so akonya da ho edema obe ba beto susu yes na just o tu susu o ma so ye bosome no esu ana wakwaji usika bofu oba for Ghana card ka ho na money 05969208 33 na mi pato afre haba heba mesa enso tayachi wole so appetite menstrual pains menstrual disorder usisi ena ye yampema gro ena wonya de mi pato yenko Philomena Fosia Estarta Mateba womunyina awa dwena se JE Mensa Drugstore ena KJ Enterprise womunyina ewa yoso na money 0248277708 Active Point Dental Clinic me pato ban se esien wadwuma womo ene esiesi yense no etiama ye hawa osene kala asibia ye bia no ometimi esiesi osemba akona atu entokro aje osena boso a ne nyina no se omoye ho adwuma yemfo eni kiremo e wona na dick bebia ne filling station wona sehwe dwona se ho ena mudwumadi no ekoso dani de nyina number no ye 0554 571779 na wafre Daud Herbal Product e wo dwaman so Daud 366 capsules e ye hihie madwuma ahotutuo ne sasabro we the way wanhwe ye kawa to wanie edro no ye Daud 366 capsules Daud ointment general body pains and ahotutuo ene we sisi e ye wo ya no obehia Daud ointment na Daud Herbal measure se walusu appetite anasa ye ulcer mere fever bi en attack wa Daud Herbal measure and American for ediamount me ba cheyam frɛ 0244886437 na wafrɛ na onso no akwakwajo de na me ba to we no e kiss condom kiss condom ene me ba to strawberry no enya sam keto akra no ena Bugatti ene ATB ne prof mudi ho dance ya chese enya sam keto akra ni nyina na ye kiss condom e man se kiss enti se wotemenka na se obebo ho ban dia e kiss condom na bema we de boy jumade won pema oba no enso eni tumi ejo ho na bibia eye kama oko eye pharmacy na se chemical store bia ma so ope kiss condom na akwajibi Kofi wasi ufie na wie? Yeah, I'm on it. Me go so. Oguso. Oh, okay. Me say that bia mfrema bi kofa nsu bi to a. Na edan na kubu. Ah, dream. Te me ma gasem cement. Oh, okay. Gasem for de ye papa. Yes, so the trend there. Say obese ufie na wo sie no. Ana say o project na wo ye no. Egina na so apetampe. Yeah. Nchirima nyina be di so mfaso a. Onu say sa cement bi na Kwame Nkrumah. Ghana ye man panyine dada. Yes, cement will be no the year in the project and up to now. Yes, ye did hono. Atomic bridge say no the year. Yes, what team I go some more dam and one or the year. Nature send the project nyina a gasam cement. Sure. And I o use ye. Na omateteso ne bone fopa. Okay, omateteso. Oh yeah. Yes, you two woman. Oh yeah. Gasam cement dear. What we say yes. Yes, cement gumi had the Ghana dear.
omo de na ye papa on say o cement be o wa enflama fa so kakra bia na keke this all time koto oh yeah dan bo na dia ya this wa beto so ba we ni de e come buda o say the nation builder the nation builder and no one we are Ghana be build this hey cement nie and the government kwa yaso we den so we project na kwa jibi ne fato aso na bibia anye kama manga se bia losk kana manfa menti na bibia so etimi aye anti so okay yeni nkomo na efisem no enkomo pi na ekoso onum se nyame ya atoma Ghana Premier League na nche ebetimi ahyase mpenfo de data ba data de be hyase ni data Ghana Premier League ne be wie omo de nyina babonten a enya asem gitu akora ntimi de ba na yetifo nso hu de ekoso so mbese nya abofo no esi ani pepepe nti enna me be hwe na me de bibia toto ama wono nti ma me hwe mpenfo se nyame ya duma ma de 1 ebe hyase on the 12th September and the 15th okay and a Monday 1 be chassis yes the Monday 34 no e be wie May bosuminemu 2026 okay the chassis September na ko wie May yes nti eno ye de empanyfo de aba on board eno no na gaka for se nyame ya adoma gaka tofo ne beba so okay na eba so Kumase okay Kumase Baba Yara Sports Stadium na 20th to 24th and I want to be sure so okay na Kotoko ne House of Folk ebebo Kotoko ne House ebebo game na bebia ne Coasters ne Heart of Lions and so their boy ni adoma sheda na oh that be say no dey dey bisi Kotoko ne House no saving cry beginning cry say Kotoko ne bian Coasters crash ya ko mesa nwan ya abisia enti ne dey you are fine the puli crowd mo hunu House for idea oh that be say ebedu no obi abo necessarily more time see 20 of Saturday to obi acha say to the place okay say na Kotoko for acha say on ville omudi enti as for asan mienu a tiki kan because first game one Kotoko Asia okay tibo ho mate ti dia everywhere ba no na House of Folk camp no ene na omo resume omo kwa homejem kakra kwa je o mahome na de tie ne se coach aka kire mpanyimfo se players bi wo wa mo makwanya na omo me justifies na ohu se omo de bon betimi asiutu ono as coach ne House of Folk team na eno so ye de ba no on se tabo ne ba ye no on se sikasem mutu hwe ye na FIFA enso ha monti report e ba ne se omo be justify kakra na bibia tumi ye se be boa se on say Roski nka big club say there ya na nka nye fine sa ba se Kotoko ye bi die bet ba nye ka player de so we try player that be tio say player de ka onimade ne ba oba na ka wo san outright okay at oba ebia yese Morofin Donzo of Guinea ba Kotoko oba ye na bia ne dey na omni team ne be training ya san no na players do say the players are sense mu Europe do say na come some go justify boka kra me say wo ya ade na masan e na players bi Oloski ade ba ko say hu kra ne say players na mo justify no obo na justify wo che Messi Ronaldo sa obayile no ho boni na to oba say san no na wo trick team kesi a wo si ko ba Kotoko ba has na se yesi be justify ne mfa Oloski nipa me se sa de anaju training wo ma pobe ne wo dem no na asem kitwa bia be ka say okwan yile ho o yire no hu ani obeba no bomb timi de hu se Oloski oba de a oba na outright wona na tran she wo konanim he say Hilaria Dabo mu di fisa matters be kan Oloski play oba justify yedi kan san na wi oba said kojo from BECHEM United keeper be Asari now Prince Adu Kofia or Fribian Gusto Kwasi what's what justify okay at a senti place we were just to justify Oloski e to da bia mu yen hwe ni you di agra better justify for be gum sabe du be na fe sabi bibi na kwa e bon ko player opese san ne de and now first that work will liberty be so yen yes to Oloski kan kre obejin konfo adwen nyina o baabi obesua de because obese wo yen ye fall yes but the moment be for we Oloski anhwe a obetran bomba beto na asem ketwa justify there as a big club Oloski ke benyanka nkotwa ne bi so do black so mu be ho if what you say I say yeah afi no mu ba eti mu ba na se ben wi a
na kesefo na kotam sa na tie se e bia mpanyimfo den beba coach betra na ahwese bi obeboa na so mwa wo pon ni na roski me de mo ni se nye best getcha mwa okay that's how I see it mwa mate buga se mwa na yenko kotoko nso na yenkodi nkomo kakrai na enwa na nya asem geto akra wo kuma asem wo otumi se kotoko enso epant mani na ne se omo bese omo hu supporters dodo a wotimi ne mo ndi fabu essentials no etimi to dwa na enya asem geto akra omo da players no so we 11 players are so far omo no mawie no omo da omo di e kire mpanyfo se players a omo ba be si akan edema kotoko ni nti wure ADB de beto so and the ebobo players no na supporters no so betie na se ready for no so betie de e course e wa hasenti yenko na yenko tie de course nso wa kakra right back. That's why I'm right here. Put your hands in one day, papa. Right back, boy. Shaibu, Abubakar. Somebody, Mitchell. Abubakar, Karela. Shaibu, Abubakar. From BECHEM United, I met set Pajo. Okay, from Summertex, 1996, the Lord, Adabo, Lord, Adabo. Lord Adabo. Special person, Yamal Bati, Francis Abba from the United. Left full back. We can show our good score. And that's a different one. I the passage to that every second one. Now, another left back from the cities. Joseph Amwa. Joseph Amwa, Padre. Adam Insa from Philip Amo from unbeaten, see the way unbeaten. Last but not least, ASANTE from the Cook Chelsea, I invite Hubert Joe. Oh, okay, nti we abrana ye dan new players na di actual supporters ni wiase nyina ye kotoko asem na making eno na ye di video neto so a Ghana fo nyina ehwe bi no nti de etie eno no buga. Yes sir. Yeah, Aloski o hwe se na fans no reactions were chere otimu se omani age. Se Aloski say asem we kura de kan ya check akra. Okay. Se eto da bi e be se hu players a teams na to no ne on vilo mu na supporters ne ma mehwe wo mu na obi e hu se we nyame adma next season o mu ba be hyase and obi ani age hu se obi se we dey baller afi dey call beating o ti ase and the sad we ya abai onim ni padodo a edu meko stadium
Betching supporters. Enya sem kitwa. Okay. Cause obi ba ha bia ni ho a ball kuta ball na no. Okay. Enti sa na tie na be na se wo ha dia. Na me adma Kotoko first game. Top 4 yi. Top 4 ya sem Messi. Cause oni momu. Obi omuni has of folk. Omuni has of folk. Players opani de dad o madi na se bi mbobo other clubs e bi wa ye hu omu e bi kra ni wadu bi ase e bi okwa e bi wa bro chenya na maba. It's sankofo ni enim omu performance on the football play. Ta fe no mu ba. Zakaria mo de say no man e wo wa adab mo de enim omu set kodum. Ba new players na omu omu na bebre na enim omu no. Ti Loski Kotoko first game mo that top for Loski. E kire say expectation very higher. Ma hu say supporter bi na o say pressure be to amu no. And someone cause no ana. Yes. Never sana sempen fa pe asema show man. Asem say pressure be to amu. We players any cause so pressure. Players what dey be e ba ye kan players wo Loski omu vile omu ndra no. Obi bia say nsanchono fo no busa o masema. O busa o say pressure Kotoko no woni de. They are aware. Omuso munim dada. Obi enim dada tinya fa ni e be kire wo because baby awusi aka bia nipa be 1000 bi na e wo stadium wo. Ahamo by 40,000. Tinipa temu bruta. Etu ba prepare wa gini say o ko venue a supporters ne doson expectations ne very higher. Wo go kura wi na wusi from na kire kro momentum to scam hebi kura asem kitwa. Okay. To yiro hu a Loski ha no won che Kotoko de catch players Loski so onya yiro hu wa ha within 1 year obe move out. Okay. Kotoko supporters never swallow soro. Ome swap pijapa kan because sana obi ba say me on vile no. Say ya Beloski ne blame you the same thing. But look at nyese wo ko na wa hire be nema bi ensem fata. Ka wa mo brabo ne wo Kotoko so atiase. The players are by for be 11 players yi. Obi an kire de no onim ye de dansa na wo ba Kotoko what dey make us. Because onim bo a say team bebre wo wiase. Yeah. Ghana ha say class bebre wo ha. E de benti na won wo team ne awuram abetu afiri se brabo Kotoko. E kire wo so wo ya de. Zakare fu se ni nko afiri bekum chesi wa ba. Odiase. O mako BECHEM go for 2 players amumra. Some of the team say team kitwa o. You see Larry nko na wo ya de bra na bebo. E kire se o a bigger opportunity be ma Loski. Obetuma showcase u talent na me admonya na opportunity na. Kire se bo no unimbo. Na unya ka supporters na no wi a. Opa ye pon a onfro ka ne bi wo de perform obeko na wo botom ne de sika de ma say den ti adwuma pa ne adwuma den Loski later e be pay o back Loski. Okay, ade ba kwa na Kotoko fans ene Ghana fo nyina hwe se Kotoko sane players na coach bay ena de mo be adwuma na manfo ka se Abdikalim Zito no kra no be maintain as head coach ana so mo maintain no na enra adwuma de na se nana apinkra IMC chairman ono enso da coach ne di se for now ne de coach your friend say Abdikalim Zito na ebedi djuma edema kumase Asante Kotoko 2 seasons ena obitwa coach okay, nti owie ye no coach enso kasa ye ni rua ye de ama no awokoto tim no mo ono nso di nkomo kakra e de fa ho na nso ni mo do na obi adwuma na asa ashanti na na pese obi a so okay, nti owie ye no ena o sanso ye tele players say omo ena be lead Kotoko team no as a captains and say ena oka edify no so is about leadership. It's all about say one good team match leadership quality will give you to on the field of play the first captain for the Arsenal. After consultation, the new captain. Okay, enti enipa miensa opanyin ne bo omudin no se bia na wante ne ya
say in the dignity or say Samba Honor and a captain. Na first assistant no be Harry Ensu na yenya Blante Lord Amwa on so I second. Yeah. Losky man, the Dika, my Moko company for Abaso. Okay. Say Losky, I send my medical Canada say, Abdul Karim Jito, the minim, the Beya, Kotoko form for Jumana Mano. Me, let's go. Come out to my Obi Bia bedroom, I want to say that. And Canada, ye bet and say, yeah, Kotoko now say new coach. Bluni Biaba. Losky, you just imagine. You be say, oh, Krana, one now so a new coach, you know. A debut who was our coach in moi, one now so. Kotoko money 2 years. Kotoko Confederation Kabloski. Okay. Coach we any place in that. If yes have account top 4 or no man be here. Or no man be training. What I say? Yeah. Sir Confederation Cup Kotoko boy. On answer your kobo we do semi fan to name the way is it here. Troski 2 years in there for now. Aduma wo ye na woni mu fit the area who. Yeah. So tina so wo ko. Ono amosi wo mra as interim coach. Oba the team na beje FA Cup me boa. Or the team na room to the top 4. Wa bra na coach amanfo gin so betima ye adwuma wanti mi anye ye but adwuma ho na betima be so mebre na ama okay o free coach bi ba so me trust ma ye nkwa ha be ka se me nye because Kotoko team no eso upon us wa accept wa ba and us aside that was so yi bless me and say omu na ebe ni captains okay na Losky sana football na tie ya to the year before sana your mentality tie yeah train will be a 15 years 10 years 12 years we there na dwene mu do wanyini panyini pa wo bo na yakokra wo team nam ne de captain mada bo ne nsa no okay onim leadership quality but what you make captain no abusafo mu tie na awie yam forma se bo bi akwa okay obi a otimi psychic players in case the mu ba yedin obi a otimi players ni temeje obi otimi kan ni po bo man to kwansie what you say obi a dubre mu odin team ne tap from be ka ba ko ye ba be pon o se encourage ye betimatika that's the mentality o she grind o she ono ankasa na personally say no sigina pack so zibo no bo sifa okay Samba obi abedi ho dance yeah courageous Henry Ensu we very calm maybe on the field of play no Losky oba aside football kwa Losky na say bia enye pack so kra na maybe mu no say or leadership quality ni bia Losky say Samba ni home po betima ye adwuma no da mo football kum Chelsea ba ye enche na so bebe na hu ni say da bi enye obi a wacha na betima bo na mom obi a all leadership quality a obetima push it no for losky ohini bia na mra new king new law afa nu aba ya point na ono so say we mu na bebo am losky o ma control ma perfect losky asen bia ne okay o ma sanso assign new sponsorship ensuo okay ensuo campaign na Kotoko ne o ma wie na o mu na be serve mo ensuo training grounds na game time no o me sanso amba mo ensuo ti me hwe edin na me de abasisi a okay edin ye Lee country okay mineral water okay enye bad we mean say omoni Kotoko be say na can be to be on contract form say ye de bia no be so ya se bia nke sports yi ye bi mo aye e butter trade ye de bia mo mre nsuo ni no ye twegu ye mo enti ye ne promo mo no na mo so mo ye den mo so mo ba nsuo no mti atin say enye bad Kotoko de do don Kotoko a Losky what join a bigger family Hassan for so bi age TV nko o ka so nya for so fi so nko TV beche enti Losky enye bad cry Black Queens so no ye ni won komo kakra ma qualify to semis sure o ma ya de pa ma na ya de pa mo hye wa Giliafo o ma ya de na mo ko menim sure Losky ye ni he for Morocco na me admani Morocco o tina ebo 8 ye be hye wo mo Black Queens na ya de ye be hye wo mo because Losky me share since the year 2016 for years and then because a manner from board born above from Nancy or have to quite and I can say coach I will be on what as I said coach a friend on have to Losky you know coach Black Queens on the Zambia by Zambia for South African form and 3-1 man I could have before and just say a demand engage market why are dear and a Ghana baby your how pa yet on penalties Ghana ni bia one answer that boy ye bobo na say yantiman so 90 minutes ya the ball no beto sa atopre kon Losky no bi adwane Losky poni na Conlan oba no de Losky otimi esebu 2 penalties say ye hwe de be kwakosi we mu ye host nation Morocco ya na adwuma na din ye hwe de betimesi na me admo chan Losky so far kudos to the girls so my idea me da se yam focus na ye nsi fom na ye be ye bi wa sisi a okay 0536 30 40 72 0536
30 40 72 nya kwenya boroma ebe fawo na awie ndwumadi onso atimi abeka ho na bibia aye kama 0536 30 40 72 ofreni odi kan aba homano so Barnabas. Hello. Bibia bakwadi asinia. Nyamiado. Okay, me batch me nti we. Na play ben eba man. Play ben eba man you. I'm a player I do say na man you for my time. Oh, she said you nam customer ba. She said you were 3 players. You assigned 3 players. And na Asante we. Asante so asan be 2 players. Okay. Mo anya ye be kwaja mo. Monka mo de oba ka Chelsea asem de Manchester asem na wo be kan. Yen so ma se kan asem. Bi won say de Chelsea aye to say the Chelsea aya konna min discabo min fa di an discabo. Aye to say Chelsea mo ye den e te odo. Mate. We win mu a. Do odo Chelsea chen wife ya na. Me donate me mpna. But we da sifi Barnabas so no me pa to so betimi abo room na ya to aso okay 0536 30 40 72 uba ye be faw na ya hwe na nkoma wo no yetimi ade yem fan scholar. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon, sir. Me ba che we dey ni bibia ka free. But the some branch of Kasasi Amru. Ablant yenti we. Not the program who papa, and Miss Papa, and Miss KOTOKO there. Who can KOTOKO, not the ancient papa, and she. Manager for Papa, and Miss Shamu. Unshra on so about your own sweet me boy room na ya to so 0536 30 40 72. Yes, we any lines are debia edi djuma boy room ko ade ya be faw na yakọ enim kakra sa kopem se no nan be ba ye be sore so kasma no be yinsia na ye bre na son 0536 30 40 72. Ti mo ana mo busa se KOTOKO hwan ne be ye coach no for now dear coach Kalim Zito manya di 2 years and 2 seasons na man say ono na be head coach Edema KOTOKO team no. Hello, good afternoon. Good evening. Okay, me ba chodin be bia kasa free. Akwasi abo asubia. Me ba chomenti we. Papa KOTOKO nyombo bo bana. Me ba choma mobo omo da mo player na di chire supporters ni wiase nyina. New players aba no. Omenyi mo ho. Na omo ka Africa mo bo omo mo de amaye. Okay. Aminya juma. Mate eda so nso nyame entra ho 0536 30 40 72 ya hwe nim se onso beba. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon, fa. Me ba che udin be bia kasa free. Ba che fa matanga na kasa free akakuru. Me ba che ntie we. Yo, we the church pa na de ye na yimi. Hey, and the church for modern papa ya bomba ba so place ni na e coach ni. The mama pa o mama ye so yesterday. Okay. Ya se bi papa. Isi mama betray so. Yo, that's it. Mate. Hey, isi amokwa na asia so nyina. Mo be kunye wo krom hia o. Hello, good afternoon. Fine afternoon. Me ba cho wodi na bibia kasa free. Pastor Robert Asbonten. Kasa free nyame nai. Roberto yentie from nyame nai. Ami pastor ai Black Queen so much no. Sam Ben on me bona TV station Ben abey mi ahwe because we am check am nya TV station bia. Me nya bia ahwe. Game ni dey 8 e kine no mere no ngotwe no mbebo. Na TV station na dey ye be share TV GTV Plus. Ebi wo mo tino so. No pastor David. Oh, okay, ni unya be nhwe. GTV Plus for na yie. Se bi ne so dia e be yedin. Okay, yeah, shena ya bobo ho na dey sina KOTT kase nso aba beto so e ha sei. Obetimi aballroom Kofi. Obetna say ama me na ya we quick one. Na obi ba dey me hwe na. Hello, good afternoon. Good afternoon, Bacho Liberty Sports ni. Me Bacho Liberty Sports na ni ye. Bacho. Family na fi. Okay. Wali Barcelona, ye dey yankopon say me ku transport ye nya no loan. Ba bon pa say ye beto no kura Afriman you. Na mo info be hu ye gbe no ni bo na mo na mo dey mo mpe. Okay. What's your first say? Kwame Barcelona. Hey, Kwame Barcelona. Okay. My info be hu we power Rashford ni. Okay. The project boy na man say yes. Mate. Monye ni me fire. Monye ni me fire dey why?
yate. Ono kasa ye na se amia mi yeska. Ama e obesen 10 years amabasa. But yeah, that's if media be ya my wife. Okay, Mate Kwame Barcelona. And so the na ay amanfo do team de say me do me Manchester yo. Me Manchester yi. Me so yam flam me fa Manchester kan ho ana. Me fa na odi be kan Kofi Chelsea. Kofi Chelsea. Be Mike na usuro say odi Chelsea beto within so. O na say obi anim say ade no. Edi ni nya ode. Ade no obi mu. Kofi Chelsea. Ade no obi mu jam. Say mu de na blue. Okay. Blue is the color. Omoja ye blue. Na say akra paint ye blue. Hey. Omoja ye blue de Kofi enche. Okay, mama ye we quick one na one for we into so na ye we na yen sole so. Hello. Hello. Me ba to din be akasa free. Good afternoon. Pastor Fremi Sam Kasefra Honkwa. Isami pa 20 way. Na chesi for dia no ko mo aya man yenye binti a mo dwan asumu sa no. Ah we na mo de kun ye yi. Chesi for mo hwe yi wona season start yo. We are FIFA Cup World Cup na. E pre-season no. Oh okay. World Cup in cup no e pre-season. It chesi for mo hwe yi. Okay. Na me sre hat mpanifo. Team like has to focus here. In me can say has to focus here justify. Oh. Na justify no omo de ye players no omo de ye justify sana say division 1 players ana. There be new players are mobile no na omo show omo so ma mo de ake. No mobile na new players no mobile no nti the player bi ba o hwe ni CV hu say player we ma hwe ni CV that we good. Okay. Has no nye team ketu asa o. Mate. Has no the whole Africa has a thing. Mate medase ebreno eko ma yen sole so na ADB fa pictures na me de ma on gusuma me na yen hwe one to bi a Kofi. Let's go on. Open your that's winning no. No, coach Kwabena Misa. Yeah, Kwabena Misa yeah. Okay, coach we. Yeah, no. On just o me fa division 1 team. Yeah. Or then be Premier League this year. What the 5 Division 1 team na abagina Ghana Premier League ni mo. Yes. Na any opinion I would da. Okay. On fire show in agro kra coach Kwabena Misa. Okay. The young rich no. Happy birthday say. Ejuma wo bono Yankopon o mani nim dia e blue nim dia so. Na anytime bia ontumi coach sa amfa Division 1 teams no bi embra Ghana Premier League ni musa na. Well legend. Na dia de wo ne say be Go Stars on e do mobile. Kara nyina ona ede sekendi Hazakes by Elimina Sharks ona edo mobile just Blekum Chelsea before so meba no coach na edo mobile. Oh yes and coach Emisa promoted to Premier League negusoro Kwabena Misa no and then birthday and then we show happy birthday. Yeah, we should happy birthday. We from George Heron Wilson. Okay. On a CEO Edema GW Sports Consult and Trading. Okay. And the coach no. Yeah. Yes. Or when you put that in the movie. And the fancy. Okay. ADB that's Nyango Ponchra. It is KOTOKO kasi air twaso edi amaye. Ana ayekuta wonsa bosomene da etroso aduonu ba ko wo fiempim yenu ne aduonu enum emuni Ghana this year bema munyina ju Liberty adokunum yenu na chiripo enson kasa video so ena wasogushi ya wutie ebra wiadru se ensama wodo ya asamufo na da romanti wajebre na wasona so kroje ede amame ene dai se menkenkan fama won bisi won kodwa kenkan ede mawo se kase na wonsu unya bitie na hu niam ahodo ya ekoso na meka wo se kase boy se unya bitia na enam Liberty adokunum yenu na chiripo enson kasa video so ana wanya bi 80 sanso ena nei oko Facebook abrantie friends ADB na dawroma ana wajai ede agum kama pa ede ama yense yenkenkan fa ema wo na senenso
sa wo kasebo yi mu no eyade se eyensem atwotwo wuro ne ani ntini ene yede eba na yede asombu ensem bi ne wobeti ebi ne se atoye mantam mum mantam so afo akasa de atudwa kire mu se ndey mantam no betimi atumpon de wonsom anu ani ripanka bom hu hia manwosem ade hye na wono munyi ento nchen se de be ya mpuntuo mapam betima fanentam pa ede afira ya no ho sem ewo kasebo yi mu a yede eba na fe yede aba besom sanso ena adehye ya wono mo satwiyo so ben siri mu ena bankrat pani ede adesede mapa eto won manim se obomoden se endei dwumadie ya aban ya wote so oba yi wode aba na friend se ne feed Ghana program ne nyina ye mo homoden se yede ho ebehiem ewonsam kasebo yi mu yede eba sanso ena nei ebeto dwasa wokoso aman abato mpesua no so ene na anu ada na video bi ni na monten so kire sa ban krat pani ya owo ho gadam sei ena ogusu ya otu ehonsam nam so ma pani bi akasa ede ensem atudwa ehonsam yede ba assembly member bi so akasa yede honsam beba ensem awodo pika we ho ene yasin kondwai yede nyina ba na ve yede abesom se liberty adokrom yenu na chiripo enson kasa fidie so kasebo na meka wo se wakasebo ya yede ebrewi no okenkan ni ya obeteme nka wakasebo akenkan mo no eyeme osomafo kwame owusu tikesie KOT ena wo teme nka wakasebo mu adawro mamoma yenje bre na fe yentwa nwusi makuma bi mreba kase ni nkire mu yede ba Liberty FM Liberty FM, the giant of the West. Ewe Ghana de sia ma yenhye kasebo no akenkan ase emfamba na yenhye kase na ase emfiri atoye mantam no mu Western region na atoye mantam so afo eyo onmunyamfo Joseph Nelson na yeroi ena akasa dia de pa ede ama de sia ya wonom ewo atoye mantam no emu se ene ye kase no empani se praye wo hoi no yi ba ko na ebu na ukabom dia emu sanso ena wonsom eno ani nipa mpani aka to se tikro wo hoi no eya na enko agina ne senti ode ade se de mapa ede ato ade se ya wonom wo atoye mantemu anim se enwa konya se ne ye kase no wonom nyina beba na waka ontoma abom na wade apre empuntuo so nkopa ede ama ade se ya wonom wo atoye mantam no so no atimi akọ enkan na wabra mantam so afodmunyamfo Joseph Nelson ene adehye kasa no de to manim se wonfia pimienu ne adonu nan na Ghana adehye yekoto abasa abre na amanwosem de oboa obi eye bi nyina ye keka guma ede ya to aba Ghana adehye nyina ayi omampani excellency John Dramani mama JDM se ono ene omampani ya oba na fi wabeboa mpo wabampo a wototo ne nyina enti enei amanwosem se NPP yemfanto nchen NDC yemfanto nchen ene me ama manyoku akua donkoi wo se enye no yemfa no sokra ento nchen se de be ya ye nyina ye betumi aka bom na abo ama mpuntuo mapa ya eno ewo atoye mantam wo no ebetumi afa ne ntampa afira na yewra onmonyamfo yede ensemi tudwa wa abra na woni adehye nyina na wonom wo atoye mantam wonom ka mtoma bo ano eka chie mu eye apomoden atrenetren nante health work soronko ya wonom eye wo ho no ana yewura yi wa abra ode ensem etudwa no okasa na fi wa kire ensem awodo mu ede akire na mama yentie wa abra na ode ne ensem etudwa no. We've done this to indicate that the development of the Western region is our responsibility. It's a united cause. It's something that we have to do together, holding our hands at every stage. And I believe that when we do so, we'll move away from the usual thing of lamentation every time about what is not there, what is wrong, what is a challenge, and all the things we talk about. This is no NDC program. This is no MPP program. This is Western Regions program. And I thank you so much for patronizing it. Having done this, I think that we have the potential to do a lot for this region. Every single one of you matters for the development of this region. Enti ebani mpuntuo dia ye nyina yenka mom na yempribi ene ya woti ye ya toye mantam so afo yewura onmonyamfo Joseph Nelson ana wote ne nka se ode ensemi atudwa na wodwumadie no ase na aban krachi pani ya ono ene ginam edema adehia wo takwa ensoyem ayo onmonyamfo Ebenezer Kobina na papa enso ewodwumadie ase na ode na no etu semi
ene mantam so afo aka ede afa no chem se nei ye kasa pa se mpuntuo dia mpuntuo dia etime ba wa branka bom wo ho krobia no a mpuntuo eni ho no ni nyina gina se nka bom soronko eni ho entiendei no ono so de toa so se enka bom yade a ehia pa wa atoye mantam no munti ade hye nyina moa na wonom enka wo homomu a yewura so de nsema eti sei eto edwa ye chusi abeno president ba ye ko kan wanse na ye be pensa ase na ye abeno commercial farming e wo hanum enti indi abushia fa che na afi ye ntie ewura ni all come together. We know that development of Western region is assured. So this one, we are not taking it lightly. We know that, we are taking it to exercise our bodies and those. In fact, our work, we always move here and there, and we also sit in office to attend to activities and people. So this one here, it has given us the opportunity to exercise, to distress, to also for a better, thinking, reasoning for next week activity. Ani ya oti ye aya ban krat penny ya wugiram de ma de hye ya won wota kwa ensoyem mansi no eye onibonyamfo Ebenezer Kobina ana wote ne nka se ode ensem atodwai na ne kurakura mu wodwumade no ase ana mrahye bedwani ya wugiram de ma de hye a wonom ewo kwasimintim abato empesua so eye onibonyamfo emranim ni Philip Fifi Backman ojebre ekasa ye edensem tu dwa kirem se nkabom ehia na eno achi ohya apomden tren ya wonom ayeya ewo mfaso de bebre ewo nipa atetenam na maye ntie wa bra oboboso no. As a matter of fact, if you look at the number of people who came and the category of the groups that came, you could see that the forces, the institutional head, the schools, etc., all of them were together as a people. No matter the hurdle, we can surmount it. If we come together as a people, no matter the work, we'll be able to do it. So the moral lesson is that we don't look at whether party A, party B, whether it's a woman, a man, whatever. We all come together as a people and make sure that we move forward as one people. So it's something that all of us will have to emulate, that if we move together, if things are going to be better for all of us. Ani ya woti ye ayamrase bedwani ya uginam de ma adehye ya wo kwasimintim abato mpesua ye wo atoye mantemu onwonyamfo emranim ni Philip Fifi Backman ena wote ne nka wa bra wonom de apomden tren nante ehye so ne ho ena ode sansem etudwa adehye ma ye nto akase no so ne beginam ewo sahwiyo so mansini mu na wo sahwiyo so mansini mu ye nyina ye nimsem se ya kasa aban ya otesomche NDC aban ya His Excellency John Dramani Mama JDM ono enedi animu na fe wototo ne magina se omampani no ba ye ani swedi hunu ba ko ya wode asi nani so eye ne friend se Feed Ghana program na eye dwumadie ba ko a ne botaye ne se eno ne beboa ama oman Ghana mpempi yetime kwa ma ngodo so koto nwane de ba oman mu wa bra otwedi apo nyankopon obo aye no wani afofie wa boa ya asase yantam esrade ewom kama enti yankasa yebesha se adua ye nua ne se ne be ye so abamfa so ede amayen na no ene nam so ema ye kase aban krache penny ya wogina mu de ma de hye ya wo sa hwiyo so mansini emu ewo atoye tiventam imu eyo bunyamfo Dominic Jesi yebre ena wakasa ede atudwa achem se ene ye kase aban no eni swadi gunu ya ye friend se Feed Ghana program no eyade pa se eyen hye pa na san hye papa no a eye no eyade senso ebeboa pa amashika ya nanka oman no etimi etabiri edekwa ama wodo so edekope enuane de ba no eso etimi ate na aboa ama oman no yetimi aboa sika no de abobra ama oman no mpuntuo so agina ne nan so ne santi wakasa de akira de sie gina titru ne ye na yewo atoye atv mantami mu se sahwiyo so mansini so ye ka ho se yenka mom na Feed Ghana program ya ba no yemfa ye ho hyem Ghana program no juma dia mampani ofisi edia ba ne bote nyina ne se man se Ghana nyakopon juma che ye nyachede asase srade wo mu a itimi edua bibia wo so dua bibia so a so wo hwe oman a tibunya in a year ye food budget and say spending wo aduane nkwan over $400 billion ye import every amanya hodo a mo any asase ya ye we mbom omo boka hodo antamotime aduane ane etimi eye sa nyuma export ana ema ye Obia, Oka di Obia na Nguase, no a conscious effort aban
edi abase yan kasa de akopɔ de atom asase ya se ba se edue no baya wo so a yen sada emre bebre afie de ayeye yan kasa obia tmamuni bia fa ne honjim na yen duanuane a yebedi na afie ebesan ko agri processing se ne se de ebedua de ebedi akire no yebesan process bi kura na etimi de bi kura akɔ ahodo so na nso akoton na onimo nyamfo Dominic Jesse ede ne nsam no etwa so ebiem no chim se wodwe sa feed Ghana program ya abaya se oba sa hwiyo so mansiri mu ampanifo nhyehyɛ mu wono ma yesa ye de no ye de be wuram ewo abebiam se ye dua abe pa abe eso wonfaso ade ba ko oba wiase ya eso wonfaso no ewu kura no a eda so wonfaso yi san se ye den ebenya mmiri enso enya akokono kakra ne dombu kakra nso ede afirim enti eso wonfaso nti ade hye ye wo sa hwiyo so mansini mu no ye nso ye de ye de akiremu na fe ye ede aboa ma feed Ghana no atimi agenda so nti wo de ade se de ade ama ade hye ye wo sa hwiyo so mansini mu se obi bia no a wode je ho pesa wo ye bi no wo ka mo bo makuaku na fe makwa register sana be ye betimi aboa na waka se we no enya amanyosem bia enti ema obia enwene amanyosem ho na ye gina ye ntum empon ye twisi abeno president ba ye kwa kan wanse na ye be pensa ase na ye abeno commercial farming e wo hanom enti individuals o mo won sase e betimi de ado abeno akwanya no ni na ye no ne sa akwa ye wie san aye processing plant mo ha e processing ni nyina ye so manfo ye won sase ye kondo ku aye pese fa ho di ye na o man so di ye ye fa ye honji na de ye de wo mu ni se ni ya ye kan ye practical sase obi bia won sase obeso ye se adwuma we bi no ye be se na on fa na honji en register mo fom ko no na mo register assembly any agree na yehu se wa mo de mo dia be mo pese mo say adwuma we na obia se medical obia no obi ni ho se ode no je sa adwuma di we mo na le kura mo yewra onmonyamfo Dominic Ejesi ekasa de tudwa kire mu se abanya wote so His Excellency John Dramani Mama JDM ni NDC abanya ne wonom te so die wonom hyebo di so enti yango so anya gidie ni abrehemu ewo mu se nyama papa no a dodo no de akira eba. It's a matter of fact, if you look at the number of because of what I have seen, and maybe a matter, maybe most say, no, not a same crime, Mamma was also, you can get at least if you depend or can also a back or car or to me, and I said, you know, from that angle, no, be away the piano, it's also okay. As soon as you can't sell media, because you can't sell no, look at so it's free or you know, and you say, and then it's just a better on the money, I can't ask them, but buy your cancer by you know, it's the same, who is and no matter, didn't man also. So we can't tell him. I'm very passionate about this thing now. As I remember, afa hono de mo hu de agent mestre enye peti accept bia wo papa so ko nti samen no hono hu de adwuma de we na ono ne ho zero won mo nyamfo Dominic Jesse aye aban kraje penny edema de hye ja ye wo sahwiyo so mansini yimu ena wode ensem nyina atudwa na kai se nkomobo nyina ekwo so na anu fiada wabra openi ya ye friend se kayaso oje akondwa na otena so wade ache bia morning show so na fe so no esanse sahwiyo so mansini atoya TV mantam ye de bibia ba ye ene ye dikan eto ho amane na adehye nyina tie bi no ne bo ho nkombo enti se wotie ni se na asante ne ba bia no a na yeye ena wonom esuasua yen kakra saa aban graduate penny ya wogina mu de ma adehye ya wo sahwiyo so mansini ayeye ro no nyamfo Dominic Jesse ne ena otiye yantra kasebo no eswe na ye tra kasebo no so opani ya one amansan edi ngita ho ewo NDC chinie batan amanyuko no mekire communication officer edma NDC chinie batan amanyuko nkura bata ewo swaman mansi no ya ewo atoya TV bantam yi emu ayo ura efense clearance ajare na ura efense clearance ajare na akasa ede atudwa wabra ochim se sade se beka ya na otwa atwam yenkase bom kra de tudwa sa atoya TV bantam NDC chinie batan amanyuko mpanyifo afrench nsɛmtwerɛfo nhia mu de ato animu se emfoni bi video bi na mountain so ya eya de se aban kraje penny ya wo so aban abaton pesua no so no mfoni no na se video no se ni di papa ni nyina ne se wonom wo video no kire se ye wura yi de aban video drape ya kane aban de ba ye no de tu fada gadam sei ana wo be yi ano se enye no kore na wasansem ya mu na communication officer yi so aba mountain so abechirim se sansem no ene na mountain so no enye nokre baako na hwehwemu awodo ya wonom aye nyina kire se enye nokre na ade baako sese wo mani se wonom gusu ye hwehwemu ene
obi bia no a wo mo nsa be kan say wo ana sa video yi wo de nsa hye ase ye de be fa monten so de animguase ye te sa ede ema ani aban krat pani ya wo so aman abatrom pesu azon munyamfo Vasco obo no eyade se ene aban no emra ene ubedi papa esanse ewiase di mbone enye kura enti ene wakasa ede nsem atodwase fanko galamsey san fanko galamsey drip machine se bae ya emu de hempa na ye excavator am region for crampo be na wotwe akọ na wotwe miru omo ba hwe machine si ya ne nyina ya pake ataya adodo e kada de so bara na bia bigire na sunday hwan ne tuye ye nti a ye ne abra no se ya tena se ahwehwe mu a ye de akira ye hu ba bia video no friba enti ye hu ne se e obi na ahyeda no peso ku bc ehu se na ye ntena ye nyina be sori ne afam video so abokoko se ye hwehwem na wo a sa video yi wo a waseda egu disi hu mra kwan bia ye no be aha na ye right atwa ne sam so edit tudwa kire mu se uba oman Ghana mu na ye ka empanifo awodo ya wonom eboa pa ema yetime pre together say asia na kura ene se wontumi embodin wabra uyi aban krat pani ya wogina mu ede ema so ama abatro mpesua eso wotumi enyini mfrim kura yewra Vasco obo oba ye se aban krat pani no embodi anamonto awodo ya watu ede aboa ma de se asetena titiri ne se gadam se yetu ase no anu ede ye pa cameras wa ha yanko nsuo na no obi ani ho ye galaxy wa clear ho nyina ye firi yanko toya su ya boy nsuo yana na toya na ya broke toya ma na toya kura ohu ba bieda ye wura bai nsuo na ni atin why obi ona su ya boy toya kwan so edi ho ada ye firi ya mesen ko fa no ma aye fa no ma ukọ enka obi nkrom nsuo na fa no nsuo ye dawe ye wura pam obi afiro ameno nso ani Liberty FM adese mama yensan si ene no esu ebiem e wo hanfa mamo cameras wa ha yanko nsuo na no obi ani ho ye galaxy wa clear ho nyina ye firi yanko toya su ya boy nsuo yana na toya na ya broke toya ma na toya kura ohu ba bieda ye wura bai nsuo na ni atin why obi ona su ya boy toya kwan so edi ho ada ye firi ya mesen ko fa no ma aye fa no ma ukọ enka obi nkrom nsuo na fa no nsuo ye dawe ye wura pam obi afiro ameno nso ani ate de ye enwanwa se djuma wodi bo suo ma ya ahemfo ne ye ma mene papa no ye nua no ukro nkito no ani age na omo bo age no so se ye wura ye da se nyame ayiwa mai hwan no asheda se opeso ogu na nimas ya ye tisu ama ha ye se emprenne ye emprechna se ye wura ye hu se ye oye no ebebo so aha enti openi ya wote ne nkan aye openi ya wode wani kiremu ewo atoya tv bantam mu na kogina mo so aman abato mpesua so a ono ne peni ya okasa edema NDC chinye batan amanyoku communication officer ema NDC chinye batan amanyoku no na wote ne nkan ye reference clearance ajare na wote se ode ensem ya etese atu edwa Ghana ade se guso kai mo se ahaye Liberty adokunum yenu na chiripo enson kasa fidie so nyimre no nan kase ye ne se mufu ada worma waje bre na wason so kroje ede ama me na nyimre se menken kan fama wo no eno na biguso ya menken kan ede ema ho ade se ye twa kase ye no so na yakwa kogina mu ewo ensem foforo emu na ye twa kase ye no so akogina mu ewo ensem foforo mu a bibia ni anwa so be kwa emansi no na yede yani ekire na opani ya wono na wode wani eche mo bibia ni anwa so be kwa emansi no mu a ono da udumja adwumakuo no anomekire Ghana National Fire Service opani ya wo ye commander edma bibia ni anwa so be kwa emansi no eye DO2 Enoktete no no na wode nsamtwerefo abonkomo na amanebo ya wode atudwa ene se nokre sa oba bibia ni anwa so be kwa emansi no mu a odumja adwumakuo no wonom nam ohawa wodo pa mu potokasa yese challenges awodo na no na o kire mu se nokre ni se wohwe wondwumadie mu a tender ya wonom de bedi dwuma no kra eho ayede pa ede ama wonom na ekoba ne se firefighters so a wonom ne mahodo ya wonom de bedi dwuma ebiti se bikes ene training ahodo ya so wonom ye ma de sie nyina no akoye ohaw awodo ede ama wonom enti wonom akasa de adesede pa ede to mpanifo anim se adaworoma wonsom enwani nipa emwanso eyade ehia enti mpanifo emra wonsra ban mu emeboa se de be ya ye kese wondwumadie ya wodie no eniema bekoyi na moma yentie wa bra
yɛwrɛ ɛde nsɛm awodoɔ ɛto edwa ɛde akyɛ nsɛmtwerɛfo. Fire service, your major strength, fire tender. Currently, I'm going to say problem, fire tender. You're pushing penny for FS of mobile boy, and we are one. We share our fire department. I'm going to training farmers. How we do we for obesity phone so almost now. We share and ya be being from a to be quite nina ever mentioned. It's like a motorbike in Pope. Now, officers, eco training, your crop for now. Aside that also, Sanka, you know fire volunteers are na fire volunteers because you need means of transport. I had become class and also higher talent. And so if you need fire volunteers also, Academy, you say be a woman more Wellington boot, supplementary uniform. I'm also a bit in job now almost me a year one. The fire volunteer training, 2 parts. Baku say a share info. And about say within the community, acquire mini fire for yenimi ehun community nti base ebia obi fie ehia sa volunteers no ebebo ansa na fire for kwan aba because we share from Ahatu Bekwai 42.5 kilometers nti se eja ato bi fie o hwa so ho ye hwe go so road sura no nti se obi su fie hia o hwe kwan so kwa na kef nti se fire tender no eto no bo we hwe Basingile Bethlehem sura no zuman kwanta nyina ya said yes Nka yenya that means of transport na yebet me training fire volunteers are mutu ebeboa communities but ya yenye bi ya say be issue assembly members so ya no response no amba because anka assemblyman any ebi odi kura wo kuro so edi eniwa yebet me nya sankofo na aboa community fire tender yebet me ase fire tender say ba yebet me ase kwa isi amene okase kwa your water tank no problem another area so say isi ayeba benya recruit almost almost come here. They do on better mattress on better so because they be in central government. Another major issue yeah dining crown a woman. And you know, in Sota when you be behind and also your traco and another one so yeah fire hydrants. Last year Papa MP boy but in VA until Basebia Yensuasa na Yakupia a problem. You can say I'm here so quite a long distance. You need fire hydrant to a basse simple you could do Jana Yensu Nasa. So I say something about the and your hobby share be quiet. They said I need fire hydrant for be a be quiet. Until imagine say be a could do job be quiet. Yes, so nasa. The journey and do you need hydrant or you need quite before so be so. Won't say how until when I wait to the wagon by yourself a no man but that is not our fault. You're pushing penny for we are believing say in the near future no one. But now cause man one say to you a minor but to us no major because I know that Buama Yejuma Yellow and Vipaya. Until my semping for fire service. Enti openi ya wote ni nkanse wode ensem atodwa ay openi ya wode wani chirem ewo bibiani anwa so be kwa mansin no mu a fire commander ya wo ho no wono eye DO2 Enoktete ana wate ne se wajebre akire ensem awodo mu de akire yin Ghana this year ha a liberty adokun mienu na chiripo enson kasa video so ana wasugushi ya wuti na assembly member ya wogina so ejina mu edma this year ya wo New Town Chechewure electoral area aye onmonyafo Samuel Kwagel ya New Town Chechewure electoral area no ewobiani anwa so be kwai mansin no mu ne wakasa area this there pa area to na this year ya wo ne mansin no mu se wobone wo modi bia se samso ba ko bridge ba ko ya ewo ho ya eno na eboama adehye ya wonom ewo ji akurase wonom etumi kwa kodu estate ene ne mpatamu ya eboa ema wo dwumadie ya wodie no nka etumi kwa nkan ne so ekam ya gwe se ba bia bridge eda no eda owo efa enti wo ye na fam die nyina ede atudwa se obeboa ama wonom atimi ayensamso ama ne bagina atimi akoyi na wode atudwa achem se ade se enche bia na adehye ya wonom ho no wonom eba bete edene
We've done a lot about it. Ninyane say, Osha, Jumadi in a bar quickly, assemblyman, Unkwani to me say, by an hour, has to go through a lot of processes. Say local governance, any baby, until assemblyman now fees our challenger, or the qua assembly through the subcommittees. Now, Fiatimia is a Kwansana bar, the General Assembly now, Winama discussing. Jumadi and Biu Honoma, Ayana, a ban rules for Jumadi and Biu Honoma, and a highway for Jumadi. Nti ni nyina mu no de esese on me disa adwuma de bi ho ma ye trokrata ye de akọ dance agency ni so metimi aboa no disa adwuma de no de ama ye press bridge ya a linki assembly to GA krase e bi mo fa no kwa state nyina na ye bridge a ye di ho adwuma de ya dey ache just that wo hwa the last time I hear ya etimi sa damage ye no even though sa check akra de but then ye gusu a ye ntoto ye said be ya ye betimi ache na timamufo ho nchiro mo bi nti ye besro mo say ache de nemum ye tuwa na mo bia said ebe ye betimi aye na ya je ni yi na ye manfo eyisu a atimi ache de amaye ane ya oti ye aye assembly member ya ono ene jinemu edmadisia won new town chechere electoral area ya no wo bibia ni anwa so be kwa mansi ni mu onmonyafo Samuel Kwagel ena oti ni nka se waje bre na fe wachire ensama wodo mu sei ede atre yin Ghana de se ma yengina semi so na fe yamfa ani enchire mu ewo ensem foforo mu ko gina mu ewo anigedie kasie bo emu na yekwo wo anigedie kasie bo mu a opani ba ko ya oba omayi mu a eba ne sensem twere edwumadie ya odimu entinti mapa eno achi abefo kwan homa so tentanfidie so odi ho edwuma pa yi owura friend Ola Michael ena akasa ede tudwase ono se ekoba ne se nei oba omai Ghana mu a omampani ya waba His Excellency John Dramani Mahama no ono ne maya waba no ebeboa yie papa ne mboa ne se obetimi aba beboa ama Ghana movie industry ya atete apansam aye bibia wo ho no oba wabai no obeboa ama ne nyina agina ne nanso enti eyade se okasa ede arehyebu ede ato adehye nyina nim se yena yankoso anya gidie awo yewra His Excellency John Dramani Mahama emusa na beya obeboa na face ni twa eni emu dwumadie eni abefo kwan so dwumadie nyina no ebetumi agya ne nan so aboa ama niema nyina enso atimi akoso ya yewra agebre abo akere ensem awodo mu sei ede ate ya yenso yeda na di ede akere ama wo so wanya bi atie ewo yenkase boyi emu na ye kai wo say kase no yede ekọ na wieye no yenko amanone na ensama wodo abetodwa ene se amangodo makoma biensa ewo abibiman mu a nei wonom ayo madwen se wonom de womtuma ekobo international cricket council ye ene wonom atwe won ho kra ede afra bibiman kabom ko ene ne keka ho Burkina Faso Mauritius ena fe Burundi ena nei wonom ayo madwen se wonom ekode wo ho akwakwashem sena be ya ndey wodwumadi awodo ya wonom edie no ebetumi aboa wonom ama enema nso atimi akọ eyi na owe senia enema esi kwa wonom chim se enei se wode wo ho ekobo sa dwumakoi ana se sa ekoi a ebetumi aboa ama mpuntuo mapa atimi afa ne tempa afra wo moman mu a yede ehon nsem asomo ewe yenkase ebom kase bono asi aban graduate penny ye owo sa hwiyo so mensin akasa e de ache se Feed Ghana program no ade hye nhwe ne yemfa ye ho enhyem sanso ene ye kwa atoye mantam mantam so afo ese se mantam no betimi atumpon wa na ache se ade hye nso nyina emwa nka wo homom empre empuntu emfa emra ye de ho nsem eba ye e de babe somwo ensem na afoforo pika ho e de nyina e babe som se kase wo Liberty adokunum yenu na chiripo enson kasa fidie so me sorry so na fe DJ Losky ene na pamfo agagwai atoa so ede ne kanyina enso ede atoa so aseda ekọ ede ama branch friend say ADB na dawroba ene ode me call Facebook ema wunya bi ehwe medin ede osomafo Kwame Owusu tikesie KOT eni me monitor ojeme enya do makramo yebesan so ahia brepam DJ Losky ena oba Midday